lawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Kintepen Channel 13 Adan 8 minutos Alpasan ti oras nga alas 6. Tamalong ti Waibes Pitsa 15 ti mabilang iti bulan ti January taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control Nenji Ruel Laranang Pastamutin ti TV sa TPN Channel 13 ni Ma'am Alpajin Rafael. Ngaumay maninag palay lang kinagampayag itilawang at angatang asmanglan ita madaydayaw apagtengan nyo. Babaan iti dayto ya programa ana paulwan sa moving ayog kendandani utilokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara iso ti silada namang Kevin kimang pasangbay kada sinurat iyo abon ng tilandani o na kay palaunan ti mensahe kasi patigyo iti biyak ingastamutin na iti papagayam yun ayat at tumartarabay ti daytoy a programa mabalin mo ti danin nyo nagita kuminyo ti live Facebook, ti DCTP, Radyo Tiradpas. Kita tingarod tumuna sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada.
Dan sa 23 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kung sakbay na papagayam ng takibasa, ti bunig tirandani yung kastamutin, nagiti komenyo ti live Facebook, ikablawan tayo muna ito papagayam tayo, manayat at martarabay ti ito yung programa sa Western Pangasinan. Pingastamutin ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken Ilocos Ora, Pangrunan ti Siyudad, ti Kandon, Ngayan, ti Radyo, ti Radpas. Ken tumabutan ti dayto yung signal, ti DCTP, Ken TPN Channel 13. Ikatuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Kaso installment, anya pa iturayan nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwarte motorsiklo yung Tilon Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. At data gururay 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makailuwarte motor na. Nod dati sa Studio tumawag, tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagti na dakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation. Kung saan nyo liplipatan ng ibaga, tinagan dito Alcantara, sales manager, Wino'y bagayo, nangagyo ti radyo ti radpas. Karagti madanunan nyo kakapintas, tinaisim mababalasang sa opisina ti ng Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na mahala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free self-tour registration, iti requirements to valid ID, ken may salang ako mikaya. Doon Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Nagitimot nakabayad doon ti motorsiklo na yung kailanin nagituloy si ORCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Kastamot karagisahan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kailanin nun iklem sa di opisina ti LTO District, Kandon City. Itogot yung lagi kita original ORCR ti motorsiklo yung agraman valid ID. Kita to'y pangarod ti pambalagip manipod master control. Isugamit nato yung programa na i-request ni President Bongbong Marcos na aming pamilya na makawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongreso ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inugida ng program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako sa kabarbaro ng programa ng DSWD at dito yung ako at dito yung sa bali na mabalik makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program
for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan 20 minutos, kalpasan tu oras ng alas 6. Ikablawan tayo nga pagayam, Mian Kayabyab, Camille Gacoskos, Renalyn Garcia, ni Rosalyn Garriga, Roma Mito Quero, Kinirena K. Olevar, Mardi Kabagbag, Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mutun grapagayam, Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Torrentino, Ryan Carbulataw, Ruby Cabanilla, Niila Mia Yunayon, Marisol Akoykoy Bagani, Ina RG Javier Ken, Madil, Ibanis T. Honda Ilit, Motorbike Sales Corporation, Don Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Kunamo dito ni Pagayam Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to Ruby Ekala, Itasinay Duyayat from Al Rayray. Manueva Santa, thanks and God bless. Hasta tablawan tayo na Pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, John Aquino, Susan Ramos Aquino, Sierra Ricanya, Nulevo Pinto, Mawaway Gallardo, Don Philip Bantay Branch, Bantay Ilocosor. Ikastawo ito yung Kinji sa Lintosor. Rika Tubadlo, Christopher Sorin, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Ilit, Motorbikes Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Ikastawo ito yung Maylina Villa, Robert Regunay, Jerome Rilera, Trace Yamaha Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Serenio Cabangcala, Tito Barnacha, Barchita, Hilario Cabangcala, Barangay, Manucal, Lidlibda, Ilocosor. Kablawan tayo pa na Pagayam, Rolando Gamoso and family, Kibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Hasta mutin ka Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joana Romero, Jau Romero,
ni Sextus General Marcandays, Rubio Galimuyod, Ilocosora. Maglawan tayo mo ni Pagayam, Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, Agnes Obrero, Talib Bantay, Ilocosor, Kenlenda Ontara, Elsie Ontar, Tariwas, Bani Pangasinan. Maglawan tayo mo ni Pagayam, Anita Labayo, Jean Wandas, Monsingarsiaga, Ibigbiga, Sugipon, La Union. Astamutin Grapagayam, Alex Manao, in family, Isapang Galimuyo, Dilcosoran, Pastorano in family, Di Rubio Galimuyo, Dilcosoran, Enribica Dagsi, in family, Ikalungbuyan, Galimuyo, Ilocosora. Mablawan tayo mo na Pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez de Barangay, Patpata Sikin, Canton City, Camille Gasatan, Kipaypayad, Canton City. Astamutin Grabilma, Gani Gabwat in family, Iparyok Pers, Canton City, Edna Galon in family, Iparyok Sikin, Canton City, Kini Daniel Galcon, Ikalawan, Canton City. Mablawan tayo mo ni Edna Tolentino, Isilag Santa Maria, Ilocosora, Erlinda Inorelia, ni Arnab Salcedo, Ilocosora, Princess Ulboro, Ikaburaw, Santiago, Ilocosora, Tinibinos Monte, Tibigna, Tilatridad, Benguet. Astang Timbilma Suliban, Dios Suliban, Tibabilig, Siga, Ilocosora. Maglawan tayo mo na Pagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Pipi Bautista in family, Tibarientos, Lona, La Union. Astamo kin Jericho Lucero, Tiquirino, Tagudin, Ilocosora. Inimina, Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Itatingarod yung muna dani yung kay basa ti dayto ya programa sa aming ayo kinandani Tilokanja. Dani dayto yung naggapo kinipagayan Edna Miranda Muran. Ti Common Naritaw Nueva Vizcaya nung dayto yung kadasa di Pagilian, Hong Kong. Ti Dani na Paulwan na Yurit Agasat Libro Tibiyag. Nayurit tagasat, libro itibiyag, napnut ragsak, kinadaksang gasat, abinbinulig, iti paragdalyasat, lobong anapnuan, kinadamsat. Paspasadas itibiyag, anapasarak, to kinrigat, imuko kaunggak, kasapno ngay walin, tapno malipatak, nakilta yaragsak, kin arapaak. Nugandate kabukarkaran, naidulin dagiti kalman nalidang, panagarubos lulwak, jakmas bahalan, pay tagamampayag, pusok kin kapanunutan. Tunggal kanito, amalagip ko, aring padek tinapalabas itibiyag ko, kasman naniniwan, dito'y sibay ko, kumoy kuyog, iti paragdalyasat ko. Isot gapuna, adjakon nagamdan, awaknitan lalimdo kinsan. Ano sa kakupinan, ngay pumpen, idalimanag lansad, kaunggan na tanan. Amin dagitoy, pagbalinag kamay sa akarit, nalakama karigat,
ken panagladingit. Aramido ka sa rikod-kod, agturong kinasaririt. Tapno magunudak, balaygi anasamit. Arin padek tinapalabas, tibiyag ka na idulin. Dagbanag tilagip, akas taklin. Amang itunda, itinatak ng akababalin. Raita ti Dani Wanagkapo Ilpagayam, Edna Miranda Moran, Common Naritaw Nueva Vizcaya. Dahil katanda sa Pagilian, ti Hong Kong. Kita tingarod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Dani na.
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. Dapay sa nga 42 minutos
pasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo rin na pagayam Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ti Barangay ti Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta ti Merlinoma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Unamot ni Miriam Lagrana. Good evening, sir. Kablawan man amin kakabagyak Lobindino family dito'y Barangay Ambalayat, Tagudin, Ilocos. Thank you po, sir. Kablawan kay amin dito na Barangay Ambalayat, Tagudin, Ilocos. Kangrunan kinipagayam Miriam Lagrana. Kablawan tayo mo di Batot Las Igan Dawasin ni Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Gannad, Mr. Mrs. Clifford Eileen Gannad, di Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Hasta mo tin Kinduna Bungan, Lisi Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga ni Maricel Labungan, di Barangay Colayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Hasta mo itong na pagayam Ruelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocos, Arnold Dueling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocos, Espiritu Salvador and Family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocos, San Florencio, Soleba, and Family Tapato, San Esteban, Ilocos. Pastamutan Karapagayam, Lenviras and Family, Kibang Bagar Burgos, Ilocos. Yalsi Ansita and Family, Kibang Layan, Narbacan, Ilocos. Anthony Dueling and Family, Tabor, Narbacan, Ilocos. Kinsani Calderon and Family, Ikinarayan, Narbacan, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, ni Lorenzo, Sibain, Tilangquas, San Emilio, Ilocos. Tingastamutan, Tinkerbe Villaros, Timatibwe, San Emilio, Ilocos. Pablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and Family, Tinalasin, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ito pagayam Rita Puro, Tikabugaw, Ilocos. Wendy Lorita, Timbagsingal, Ilocos. Edgar Marquez, Tibukay, Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocos. Kita tingarog ngayon tayo basa, Tidanew. Pagayam Mary Christine Rivera Martin, Tikam 7, Canon Road, Baguio City. Idani Unana Paulwan, Imanasanas, Ayat Kukinka. Ganiwan ka kadagiti balikas. Anak tao dito'y kaunggap. Sam tinatarnaw ngayat, asaan tu pulos nga grisat. Sika tinilaon ti panunot ko, sika ti arkos dagiti bibig ko. Idungdungwag sika o ayat ko, naisal sa lumina ka, itibiyag ko. Sikalang tidaniwa kayat ko,
Katilinabag ngay kurit ko. Nasinaw ngayat na pudno. Anak balikas manipo diti puso. Biyag ko daniwan ka wan patinggana. Aglaplapusanan imnas sa liwliwa. Ayat ko na isang sangayan ka. Ikit-ikit ka kaunigan tirik na. Ipay ko natarnaw ngayat kukin ka. Dinto manasanas ay ayatin ka, dandaniwan ka. Suray ti Dani wana Pauluan, di manasanas ayat kukin ka. Managapo kin Mary Christine, Rivera Martin, Sikam 7 Cannon Road, Baguio City. Kating arod ti Maysa, asunata may pakuyo ti Dani na. Agalutukin turik na ket ak na nervyosa aglalo no ikamam tiyak ko daytoy ima aniyan na nagsamni tiyak ko alagipin lagiti paten lalo to amat ata tiyak ko dagpinnereng ulot ko ay nakarakupen ay nagsamitin di abiyagin. Anyan na nagragsak, aniyan na nagganas, anyan na nagpintas, biyag ko iti agyan. Aglalo no at daka, biyag ko dito'y denak, uy kagalala dun sa puyen ko'y kaunga. Gakman may liwliwag, idamot at inagsara, ididatun mo, naniyak na ayan, agalundukin turik na, ket ak nervyosa, aglalo no ikamam, tiyak ko daytoy ima. Aniyan na nagsamni, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglalo do amat ata, tiyak ko dagpinnereng, ulog ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbyagin.
dalawang dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang Radyo Pampubliko Network, DZTV. Ti panang erohi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae ka kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mga usar so ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon nagito tapno ado ki mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon nagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakat kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinimo ti biyang ta danunan dagito no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Kayo, ang kaya ng magpagang ito yung siguro distrito, at least hanating kababayan na po dagiti managaya tunay nga leaders to dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa na leaders to dito siguro distrito. Naalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduate mo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So that yung pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023.
our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored the SDA Scholarship Program and also awarding us this starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Dan may 1 minutos, kalpasan ti oras ko alas 7. Ikablawan tayo rura pagayam, Binato ting Orden, Brenda Tabor, Children Rivera, Ortiga, Baknutan, La Union. Ikablawan tayo mo ni Roan, Abi Luzano del Amin. Basta ting Orinico Bustamante, Celestina Alimahan, Manariman dagitoy, nagbuibuya ti live Facebook, ti programa sa aming ayog, tindandani ti Luanja, kabaon ti DCTV Radio Tiradpas. Kablawan tayo mo ni Lorde Posilero, Marlita Gamata ti Lintik, Van Nayuyu Ilocosor. Hasta mo tingin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Dilocosor. Hasta mo Tirapagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tinaratan, Salcedo, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Elvis Ulanyo, DJ Ulanyo, San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Kiri Alcantara in family, Marlene Pitarque in family, Dilay Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta kablawan tayo na pagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Dilocosor, then Divina Rosendo in family, di Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosor. Kakunamat ni Taban Puda, Ordanza, DC. Nanate, good evening, sir. Kablawak man amin kakabagyak iti nagsabaran sa Balawan, La Union.
Ken Timer, anak ko suda Ronabel Dingley, Robelin Dingley, kin Risa mi Dingley, kin kastamutin, kin lakay ko Robin Dingley, sapay ko malakay. Nasaan ka ngagbalbaliw, di kinasingput mo kanyami, kanyak. Thank you, sir. Ito'y pinangibasam ato'y nga message ko, sir. Ay, nagkapureta kenta ba punda ulan sa diesel. Basta tablawan tayo na pagayam Perlita Mika Norelia, Edita Manzano, Tikalaw, Kaliwakiw, Salcido, Ilocos. Hasta mo tun kinana Kasim, Tibutobot, Balawan, Launyon, Isali Baging, Titalimpugo, Balawan, Launyon, Kini Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Inaburan, Balawan, Launyon. Hasta tablawan tayo ni Brenda Lopez Ariula, Tanay, Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Nariman mo at nagbuibuya, di live Facebook, di DCTV, Radyo Tiratas. Ablawan tayo pa ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villaviso sa Abra, Carmila Bilandre sa Biligan Abra, Anali Asuncion ti Bangkod Abra, Norina Divina ti Balasiwan, Santa Maria Ilocos, ni Miriam Barceros, ni Pakang Santa Maria, Ilocos. Hello, kumusta? Carmila Bilandres, ipawam mo tinanyo mo, ay patulod mo. Kablawan tayo mo na pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Mary Valdez, Welkamat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Hasta mo itong Albert Rapada, Opreng Rekepo, Mr. Miss Boy Lunoganapan and family, si Barangay Patpata si kay Andon City. Hasta mo si Warlita Pascua Cortez, si Kalangkwasan, Salcido, Ilocos, si John Rogodo, si Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos, kay Marisa, Rubia, si Carlitong, Borgos, Ilocos. Kablawan tayo mo na Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Isabuanan, Santa Lucia, Ilocos, hasta Tim Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga, Regalyardo, Crisanto, Jakarta, Lili Gambon, Kenny Mr. Mrs. Landing Pili, Galutin Family, si Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Hasta kablawan tayo pa na pagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Tigatod Reyes, Tupepa Luba Abra, Madeline Monses, Titamak Villavisosa Abra. Hasta pa na pagayam, Nelson Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Morita, si Barangay Voter Santa Maria, Ilocos. Hasta Kinsaria Tulia, Charlotte Aglusulos, Lever Kodjamat and Family, si Makawayan, Borgos, Ilocos. Kita tuy pa nga ron ti Pamalagip, Manipod, Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. At magnesium mula naman sa manungga at antioxidants mula naman sa sunflower. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana Adyan sa kapulukit may sa minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Itkablawan tayo na pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo itong kimbin, saludo, abit saludo ni Nixon Nakwasi, Domingo Manzano, Maraw, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo itong Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City. Hasta mo Randy sa Flora, ti Salapasap, Kabugaw, Ilocos. Ti Juan Ramirez Ortega, Janice Garcia Ortega, Julio Navarro ni George Ramirez, ti San Fernando City, La Union. Ablawan tayo mo ti Kantuban, Rondalia Grove. Karapagayam, Alejandro Colas Banwa, Areño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bakdayan, Fernandez Galaso, ken Glenn Gayadan, di Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Kastamutin ken Barangay Captain Edisio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, ni ex-captain Roberto Balding, Isibsibbo, San Emilio, Ilocos. Ablaw na ito kung nagkapo, kinipagayam, Alejandro Banwa, di San Calumsing, San Emilio, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Junicio Nakalay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union.
Hasta mo kay Mr. Renato Merna Pascua Ortega Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo si Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawad JJ Cueco, Jopre Cadorna, Linda Palo, Region Byron, Kenderelio Ambabag, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Unamot na Anthony Mendoza, Sir Naimba Garabem, kablawak man ni papang ko, nga ni Antonio Mendoza, manariman nga gutloto, itina pa, kin kablawak pa yun amin, anaungayan, dita katirman Kandon City. Nagkapureta kina Anthony Mendoza, nagagitata ni papang mo, ngumiinom niya. Pawan pitagay. Pampainit at pilit-pilit ako nada. Mablawan tayo mo ni Sila May Romero, Salvador Romero, ni Fidelina Romero, ni San Miguel, Burgos, Pangasinan. Nailaw sila ang kagpaparamdaman niya. Hasta mo kang Glory Gayaw, Emily Tumopia at na Annabel Tamayo, Marlene Antulen, Herminia Ramos, si Barangay Carlitong, Burgos, Ilocos. Mablawan tayo mo na pagayam Susan Galutan, ti Bagani, Campo, Kandon City, Nina Jose, ti Katirman, Kandon City, Eric Saldua, ti Kamaraw, Narbacan, Nilcosor, Hilary Akisay, Tambulugan, Narbacan, Nilcosor. Hasta mutun ka na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Mar Combas, Presel Bilino Combas, Candida Combas, si Barangay Gayaman, Loba, Abra. Hasta mo Tinibi Nicanor, Eduardo Nicanor, si Patar Agno, Pangasinan, kay ni Lailani Rivera, si Barangay Barlo Milsite, Mabini, Pangasinan. Uray ni Lailani Rivera, nabayag basitin, ngawan, awang nga nakikiramdaman na, huwag paramdam na. Musta Lailani? Ita Barangay Barlomil Site, Mabini, Pangasinan. Astaw tablawan tayo ni Victor Abaya, si Kamanggan, Santa Cruz, Ilocos, ni Dayan Cortado, si Kalawan, Kandon City, ni Ria Palya, si Lobong, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tin ka na Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, si Ansad San Esteban Ilocos, kaya ni Ginalyn Mina, si Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo na ang Ilisabon seleksyon in family sa Kabarwan, San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez de Patak, Burgos, Ilocos. Hasta kin Dennis Madriaga, ti Bangod Abra, Agosto Mico, Ayurina, ti Suyo, Ilocos, ni Angel Arsena, Tabor, Narbacan, Ilocos. Kunamot ni Gagarin Jiglin, Naimba Garabi, sir, watching from Toronto, Canada. Snowstorm tatta ditoy, 20 centimeters snow. Aba, wala kumusta kaya amin, Tanay, Canada. Panawon ti isno kan sa tasadyay. Nagkapureta kinipagayam, Gagarin J. Glenn. Kablawan tayo mo na pagayam, Mr. and Mrs. Geoffrey Lee sa Gambito and family, Arling Galon and family, si Barangay Waigdaya, Kandon City.
Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi, Gawatin Family, ti Katirman Kandun City. Hasta kinan Anki Malano, ti Bangar La Union, Ilya Dagno, ti Kasilagan, Banayuyul Kotora, ti Sali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocotora. Kita tingarod ng tayo basa ti Danew. Nagapo ng Victoria de Gay, ti Batak, Ilocos Norte. Ti Danew na Paulwan, Tinangisit, Akale. Agkaburais dagiti pagimbagan. Anay dasar ti dulang ti pagilyan. Salbar araraw ti kadwan, tapno nagita lawi ga sumangbay, awan biyag amarisang. Ngumubaw, tunggal dagiti tarigagay, talununan dagiti biddo tagagay, ti makasuliso ga silang titirak, pakay mamugan, panagduras ken nilulongaw. Mangkalkalong iti ima ti sipngot, amang idulin rimat tunggal nga init, tunggal lumgak nga init. Karong kumunlat iti damka, dagiti maindunar agrasya. Tayo ti silod, dagiti kurarap ni agawaw lata, dagiti makliban ng alingasaw, dagiti kilo adalan, ti panagagawa, ti di may lingod, akinakaran dagiti kalig. Anang itayab arapaap dagiti umili. Sayang lang na kinaibunubon na biniti panagduras. Adi pagdawaan na imbirna panawan. Tatinoktok lang dagiti arsab bakali. Amang isalo granyag masakbayan. Yung dento ila may salakan, tinaimpe sa papel, anakay bilutan ti palimod. Intong makalungkong, dagiti nangananda, iti sirok takaba alamisaan. Kahit ati Danew, Tinangisit, Akale, nagkapog yung Victoria de Gay, di Batak, Ilocos Norte. Kita timot nga ron ti may sa sunata, ang may pakuyog ti Danew na.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na-invite ko yung distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tako para dito calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper di ka, awang mo tagaramid. Ito tadi naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay. Pagmalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days.
less than 200 rules. Nututubo maka-ison at katulungan ti unig ti pamilya ko makatulong dito yung para kanyak sir na pinta sa launay. Tanalagan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito so kumakunak ito siya eh. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibiglig aramidam nga chocolate drink. Slakaten. Naimas nakirid ka sir. Wala na take ka kasi. Dan 32 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo na pagayam Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, San Nicolas Candon City. Hasta mo tin kinapagayam Lorante Gramay, si Santo Tomas Candon City, di Agawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, di Barangay, Aterman, Candon City. Mablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, di Barangay, Pinipin, Santa Cruz, Siloctor. Hasta mo tayo ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Siloctor. Kina Brenda Riula, di Barakbak, Tagudin, Siloctor. Kablawan tayo mo na pagayam Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga ni Danny Del Rosario, Miriam Corbito, John Balocala kini Sunshine, Sumakyap kini kita amin, nakakadwala ti Claudine Istora, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo ito nakablawan tayo na pagayam Beth Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Dapiawin, Clarita Domingo, Tisetso Baransay, Kabugaw Suyo, Ilocos. Hasta mo itong karapagayam Matirisa Gaboy, Dan Albert Tangad, Lucila Ilgamo, Siyang Reclusado, si Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, Isisalin, Ken Barangay Captain, Mr. and Mrs. Rumin Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Joby Lingkawat Salon, Adelina Bugasto, Idarapilap, Candon City. Hasta mo pagayam Filomeno Gacosan, Isberga Gacosan, ti Barangay Lanar, Santiago, Ilocos. Hasta mo Edwin Nasuren Bisquera, ti Bangga Dabra, ni Tesmina, ti Abgaburaw, Borgos, Ilocos. Ti Gastapay, kinapagayam Chopper Bilaso, Leple Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo si Bobby Gorospe, Naria Baba, si Pedpid Santa Cruz, Ilocos. Ni Mark Anthony Gratuito, si Villarica, Candon City, hasta kin Dexter Gallita Duga, si Paok Norte, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Bernardita Libaton, si Bognay, Candon City, si Janisme Ragunton, La Chica ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Balleos and Family, ni Vincio Inigo Senior and Family, Ryan Balleos and Family, si Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo pa ni Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinali Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Provencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Hulayo, Bani, Pangasinan.
staff ay kablawan tayo mo ni April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Nilanyo Rubang, Elsie Rubang, di Barangay Amgid, Candon City. Kita tuy pa nga rin ti pambalagay Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today ako sa dating payout ni dating programa Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na akaayuda para sa kapos kita. Isugamit nato ni programa na in-request ni President Bongbong Marcos tatlo aming ang pamilya na makawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na tinugida ng program
financial assistance. Dapat sa kapulgit siya minutos, kasangwanan ti oras, alas 8. Kablawan tayo nga la pagayam, Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Kastam ni Richard Chan, ti Orsaran, Suyo, Ilocosoron, ti Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayin, kini Doris Ramirez, kini Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Ikablawan tayo mo ni John Raymara, Abansag, nariman mo't nagbuibuya, ni Live Facebook, ni DCTP, Radio Tiratpas, kabayon ti programa sa aming ayog, kay Dandani, Tilokanja, naimbag ng oras, kin karitom, pagayam, John Remar Kabansag. Kablawan tayo mo ni Melanie Kabamban Marcian, ni Delvin Ganadin, si Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kastamot nun kin Barangay Captain, Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frank Hermirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, kin Johnny Picua, si Bangar Response, Radio Group Bangar, La Union. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresorera, Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, kini Barangay Captain Ricardo Bilog, kini Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Kastamutun Karapagayam, Amor Salebo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Marakbak, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mga di Jubilito, Bustamante, Marinico, Bustamante, Provincio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta kin Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Edgar Ison, Leia Ison, Daniel Orbos, di Barangay Katulay, Linaw, Pangasinan. Kablawan tayo pa Mr. and Mrs. Arne Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma in family, Mr. and Mrs. Alan Limon in family, Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Jojo Toledo in family, in Punong Barangay, Erenyo Calip in family, in amin na barangay officer, Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Ablaw na ito nagapo in barangay Kagawad, Wawi Limon, Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Hasta mo ti Badwa family, in Garcia family, ti Lumaba Kinapapaya, Villa Bisosa Abra, ablaw na ito Manipod, ti Gomintong family, ti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosor. Hello, hi, ni Joseph de los Santos. Manariman mo't nagbuibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiratpas. Mabaan ti programa sa aming ayog, Kendandani, Tilokanja. Hasta kablawan tayo pa na Albert Camacho, Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Nilocosoran. Hasta mo ito Apil, Gabislan, Andaya, Abilina, Lacomos, Magday, Arja Bilan, ti
Barangay Bitong Galimuyod, Ilocos. Kita tingarudan ti Maodia Sunata, may ruknoy karakay amin na pada-pada. Tangamin jakap-kap nekan notisikan mangisawa Adun sayang buseng kasladina pagkugustuhan Dakino ng kalban jak maibagay sa diya Kekman ken ka sinupod mo nga data puso Tay ka di madamdamag ko when nung siya piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay na baybayso Tanarigat di maikulbo Lumang limlimo ayat mo Anya ka di agpaiso Alugan ko'y ayat ko Anya ka di kaikaryan Na puno unay apuso Di mo sawet nga awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ugyag ko Kinaulpitan laki mo puso Tay ka di madamdamag ko when no siya piman ang nadumo Kaya't ulat manigurado Kaya't punay na baybayso Tanarigat di maikulbo Lumang limlimo ayat mo Anya ka di agpaiso Alugan ko'y ayat ko Anya ka di kaikaryan Na puno unay apuso Di mo sawet na awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ugyag ko Kinaulpitan laki mo Anya ka di agpaiso Alugar ko'y ayat ko Anya ka di kaikaryan Na puno unay apuso Di mo sawet na awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ugyag ko Kinaulpitan
Dapat 8 minutos, kasangwanan 2 oras kada 8, mentay paragpakada. Ikablawan tayo nga roon na pagayam, Rick Rivera, Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Rebay, ni Edwin Sullivan, si Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Hasta mo ting Agosto Legaspe, Manito Alcantara, ti Barangay, Talyawon, Tagudin, Nilocosor. Ablawan tayo mo ni Idi, Boy Lobindino, Emily Lobindino, Mercho Lobindino, ni Angel Lobindino, Kiruelio Legaspe, ti Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan, in Family Janaya, Gabayan di Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Hasta mo ito yung Gindilya Kidangin, Leo Kidangin, Ricardo Calagis, Roselyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Rinalin Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. King hasta mo ito yung Karapagayam, Macario Abaya, Joselito Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Larissa Abaya, Cyril Abaya, Inimi Abaya, Isetio Pantara, Delia Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kita tuyin lagi di branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito ray nyo kagayam. May kayon nag-apply, tulungan kayo makailwaran. Ti motorsiklo yu, ti Don Philip Marketing Corporation, Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor. At data uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer, makailwar ti motor na. At dati sa Lutsudio tumawag, tidak ito yung cellphone number 0927-6952-099. Minu kumuntak ti Bia Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo. Kargitin na nakama ta branch office, ti Don Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liblipatan ng baga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Inuy Bagayo ng Ugyo, Radyo Tiradpas, kargitin madanunan nyo kakapintas, kinaisi mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay mutlang di 1,000 pesos no makairuwar ti customer di motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, free RCLTO registration, safety requirements to valid ID, ken may salang akomikal. Dagitimot nakabayan ti motorsiklo na, kaya lang yung nagiti original, ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Andong Branch, Candon City. Hasta mo't karagisaan pa nakaalay ti plaka, ti motorsiklo na Manipod taon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, pinag-claim sa di opisina, del Pure District, Candon City. Ito ko lang nagiti original ORCR, ti motorsiklo yu, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos mo rin. Di oras na tinahito yung programa sa umibing ayo kinandani tilukanda. Itinton manon malum nulunes. Padaanan yung tumanin. Sa maraydaya o pagtengan nyo. Alang rod papagayam nila. Ibatinin tinaimbag nga oras kinrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Angel Ruel Laranang, hasta mo TV sa ITPN Channel 13, ni Ma'am Alpha Jean Rafael. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, bye-bye.